Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Kıyamet gününde deydi, kapır bolgan insan deydi, men tozoktan kutulayın, menin orduma ey Allah'ım, menin jakındarımdı, ayalımdı, balaçakamdı, tuğandarımdı, ayılımdı, şarımdı, cerimdi, mamleketimdi. Ha? Ya Allah, yer yüzündeki kança insan bolsa oşolordun barın al da, alardı tozokka girgiz meni kutkar oşol jerden. Yeftedi dep atat. Emne kılat kurmandıkka çalat deyit bu insan. Kapır bolgon bir insan kıyamatta barganda insandardı ılgabay, tandabay barın kurmandıkka çalat. Men tozokton kutulayın, bular menin ornuna tozokka girsin dep aytat deyit. Birok bu hayatta adam balası oşol kapır barın emne kılıp çıgat? Barın eseptep çıgat. Tigi olsun, bul olsun deyit dagın. Birok iki kişi var. Oşolor da aytpay koyat. Kim degende ata-ene dep aytılat. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dargoyunda ata-enenin darajası oşonçoluk uluk, bul kapırga unutturup koyat deyit oşol jerde ata-enesin. Ayttırbayt deyit oşol jerde. Men orduma ata-enem tozokka girsin dagы men tozokton kutulayın dep. Ayttırbayt deyit. Себеби ошолордун даражасы ошончолук бийик болот дейт. Аятта көрдүңөрбү? Капырга унуттуруп коёт. Капырдын ата-энесине болгон меримдүүлүгү болбойт да ошол жерде. Мен кутулайын, напсиси үчүн. Ата-энем да кирсин. Жок. Барын сүйлөп бер, бирок ата-энең келгенде мен уруксат бербейм сага. Себеби ата-энеңди сен сыйлабасаң, Алла айтат, мен сыйлайм дейт. Сен ата-энеңди. Алла субхана таала ата-энелерди бар кылсын. Ата-энелерди татыктуу даражада сыйлоого бизге да насип кылган болсун.